Sangpi basapi hansepi tiupmar keso kecolong lokajok ahemasor bipinson rong parpen kirap kacohangpo lakha krip ho Mahamaya constituency ko parlo virvar pangji hanse rong amekar bipinson rong par achor sangpi basapi hansepi kedamtang ningkan surhini rengkora kethompen tiupmar keso colong lokajok Dipu Medical College and Hospital lapen Rengpuli Hospital along ansi jelang damlo bonta non puanta kiso kememede tajok se kelang japhan longle phelang chainong bi phak tempu gari anta chijor thailo lasi sangpi basapi hanse pi ahemasor bipinson rongphar lapen adon arab arong basapi atumpen se kachelang japhan pura karbenglo Thomas Council Dr. Tuliram rong hang lapen Mahamaya constituency iam lunsing teron anparta ki ongdung kithe kitinga tumapan ningke mepenang rabek thapusi kachunri padopo keso deratum ahem account number lake 0290201700135495 IFSC code PUNB 0029020 lapen 74290100689994 lahenlo Nili hamasor kesu nili tak kesu nili hamasor 2023 pen nonton tu khaban la pula ke tiumar pula ke itu se cilang bom ten yang patu cipat dah dheke kini dikha pini kan sudahlah November ciklo pen non kalau pe pan ciklo non hai mas logo mas anan nili kesu temoni damoni usmar panta Timoy lo jogu lo nunta lam ne yuni pamit ke lam ni pamit ke ni lige ke isulok ma ke CM sar phanta chuneng rilo ni li chuneng populo nang chuneng rilo kita aja peta tek te da mani ke sar EM sar tin ka bilong mana chuneng rilo ke la sutana dunta dak EM sar phanta dunting sar pana rong meeting wang election hud wang si kini chuneri lo na dung ke aki ong se nangi paman itu mang ke sikai sito nang pipitan lo kahak lo ke non tala bosi bom lo bota kunta cukuri nang situ dating mati sa sadam lo nali itu marong men itu marong diwar panggian sero nali men apa ini men darang parpo ini masuk ke basapian sepi nali tungkit dia narong kemudian orang area dan ini sepu sipi tentang de ini terlah kesu ke hatman itu ini kesu lam nanya pemira ke masuk tu ni pino labang sih disilun ini pahal jadi disilun ini bagai hospital penuhnya dan masih yang situ itu tara pono di Dipu Medical da pono Rengpuli da pono ke Kwana poisa ni tempu ta bondok dia diri ko ita bondok dia lo ka jalan non make nong le pelang anta cior lo ke cior ta mo jalan non bangke ke ni han sote sepi ke ni da sopi lo ni bangka jalan la ta kado te ke itu ke asa tin kar bing long kerap dei ma po EM sar pancen ni lo 2023 pen ni pai so ke September pen so la inke Dipu medical long pon la inke pini yala hai in kasan operation long ni de yala kesu mar besikito panu ya lagi so bangke nali tungkit hek long bai ko sindar apok si bahar rogya apok thepe Arlo ta athanta thek a kan kuan habis tu kan 2023 pen September pen sola ke peniala so ani kan se tempo ta nama tempo ta chiyor lablo ni pahan kilang kan ke ipo ke so tala sunthak chala 2024 pen September pen no la ta keso kela
tum hem non bangko anak itu. Itu meme nilipong ke itu alu subahini ke pin subahini antra Nali tum ke ali bom lang mo. Charlie lo prang ya manipan niliposo de ama Charlie le de lo class 10 ben nilibo Nali nono kan ke kirap lang ke tum ke cumi di pintu. ina pulo Tadu kabe aral hanta nang rap tha to se chuning rila Beno termas konsil long kita tu makan makan IM senglok IM MC tu pernah itu sih kena ring tu. nang rap tha to se chuning rila Nitum ke yarta ta avela ini lasan Charlie the da lo long le phela anda chidola bi lo nan ke ni pani pohan ke so chilangi thanta abi jalo thang ta chijoma mi dalo Itu sih kirap cahang itu. Doktor iliram trong hang sar hanta niri lo nang rap tha pu thi ke ding atun hanta Dia kleng sih lo mau kidi. ni ke ada wa Dengan nak kita lagi. Milimen ke stati mumpi di gadak pangihan terang abasa hem abasa pila Nagong karyan kita kita ke sini sini tu. nili mika lo po nili ta tekton long le he ta nili mika postami nili ta jakong vedat matang tarap tek lo masih ini tum Muhammadiyah lun sing teron phansi nili tum chuning ri lo sar tum chuning ri pilo si kerap ji phan dak rong phar hem pinan so keso somara tum anta chomo ve jon mo ve school anta dun long wang ve cycle henu anta bona imo ve na sinang litum CM tiliram dong hang alang li phanta ni litum chuning ri pilo alang li ke anuda phanta irap pajir sonsi ni litum nyo salong haita theklong si ani me pik abang phu pusi ni litum asini litum nang phanta nang chuning ri li thot lo ni li mikara phan nang li rap bek thasa nang litum bhai ni Lanang rian dah lepu kam lem un itu lebih. Ini pun kami sama ke dili. Punang itu dah kek hak lo kan, tak lo. Tani ke so par da ko ni ham ko so bang. Ano sa